n'abanyamakuru mwese muri hano mwanunze kamera ejo waza hano ugatanga kano ka interview ngira ngo byumve. So ubwo rero Social mura urahangaha byagenze gute kugira ngo urahangaha? Ndakeka ko bakubwiye mbere yuko nza sinarizi ko magusanga ijoro ryashize badufatiye mu gikorwa tuba turimo nubwo amasaha yari yarenze ariko twari turi muri shooting y'indirimbo itarasohoka mfitanye na mugenzi wanjye w'umuhanzi Philipite. So ndakeka mpamvu badufatiye ari uko wenda twari turi benshi ariko abo twari turi kumwe mu kazi bari ukwabo. Nta kindi kibantu badusanganye wenda twari turi kumwe amayoga se twari turi mu kazi gusa. So twazinze ibikoresho rero twubaha leta itujyana aho ishaka. Badufashe ejo numva ko uyu munsi wa kabiri. Social mura uburyo bivuga ntago wemera hari kumwe n'umwe mu makosa. Ikosa ritandukanye n'icyaha kuri njyewe, ikosa twari turirimo pe. Kuko hagiye haza abantu wenda batari bari ngombwa ariko nanone ukabona utasubizayo umuntu amasaha yageze. Ndakeka ko polisi itakora ibintu bishaka kuturaburiza ahubwo wenda ni inzira nziza yo kumvikanisha rimwe na rimwe ukuntu umuntu arengana. None se ushaka kuvuga yuko kuba mwari muri nta bindi ndenzaho byinshi. Sasha umvikanye ubwira Panda ko nta rukundo babafitiye kubera ko ntago ibi bintu twari turimo ni indirimbo buri munsi turazikora. Muri covid twakoze indirimbo ndakeka ko wenda nta tegeko bavuze ngo ntibizongere gukora video. ariko ibikorwa byose bikorwa nyuma y'amasaha bisabirwa uruhushya mwari murufite? Ngiye ku giti cyanjye nari mfite uruhushya ariko ubwo wenda team y'abandi dukorana n'ukuntu bagiye batumira sinzi uburyo babikoze kuko njye narebye bo dukorana twegeranye dushaka kuba twabona uruhushya. Yego. Uri gushinjwa ngo kuba watutse n'umupolisi Social nibyo? Ntabwo mbizi kuko namutukiye bamfashe ngiye nyine. Bagiye kugufata ngo bamututse. Emwe simbizi rwose. Ngese njya uzatuka umupolisi. Abantu 39 mwari muri kumwe kandi amabwiriza yo kwirinda covid avuga yuko abantu bagomba kwirinda kuba ari benshi. Ntabwo byumva ko byaba ari ikibazo? Ni ikibazo ariko urebye uburyo wenda twari turi gukora nkeka ko bitari bibangamiye abantu. Nta muntu aregeranye n'undi kandi bari mu kazi bari batarenze 15. Harimo abafata video, harimo abategura umuhanzi uko yambara gutyo abantu barabizi. N'ahantu hanini hangana nka hose twari turi gukorera numvaga afite ntago twegeranye ku buryo twateje akavuyo usibye akazi twari duhugiyemo. Byanabaye bigitangira ntago Social mura ni indirimbo mwarimo gushutinga situation babafatiyemo yari imeze gute? ni indirimbo yitwa Mata irasohoka vuba bazayumva inshallah. muri ibi ngibi byose Situation mwari murimo gushutinga iyo video yari bimeze gute? Situation yari nziza twari turi kumwe n'abantu dusanzwe tujyana inama tubwira. Social nk'icyamamare gira ubutumwa ugenera abanyarwanda mu buryo bakirinda covid muri iki gihe. Imana ibatize ubuzima imbere hazabe heza. Urakoze Social. Irene Murinda habi Karame mubyeyi. tuzi nk'umunyamakuru wa Isibo TV. yego cyane. The Choice Live turayikurikira. Uyu munsi kuki uri hano? Impamvu ndi hano twafashwe mu batubahirije amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Nkanjye nahageze mu masaha yarakuze nkiri mu kazi n'ubundi cyane ko ndanabisabye n'uburenganzira nasabye uruhushya rwa movement clearance unyemerera gukomeza akazi muri ayo masaha kabone naho tuzaba zarenze nemereye gukora kugeza saa 10 z'ijoro. So nahageze rero nsanga bari gushutinga video nari njyanywe n'akazi n'ubundi n'umukameramani wanjye ari muri aba ngaba. Murabizi nta kintu gisimbura inkuru ariko mu bihe nk'ibi bitoroshye byo kwirinda coronavirus tugasabwa kugira imyitwarire itandukanye. Impamvu rero nafatiwemo nuko narindi kumwe n'abantu batubahirije amabwiriza kandi birumvikana neza ko nta kindi gisimbura nyine fatwa kwigishwa ariko ku giti cyanjye mfite uruhushya. Ahubwo ikibazo nari kumwe n'abantu badafite iki uruhushya. Mwari magambo se wumva warenganye? Ntabwo narenganye, mu Rwanda nta muntu urengana. Ntabwo narenganye ahubwo rimwe na rimwe nahise mbona ko twibeshya ku musha duhabwa ku buryo ushobora kuba urufite
uri kumwe n'abantu benshi batarufite ukaba uri mu ikosa ukagusiga ikosa. Niyo mpamvu I don't complain, ntabwo complaininga, ahubwo dukomeze twirinde coronavirus ntaho irajya. Irene, ubutumwa wenda bwihariye kuba umuntu uri mu basanzwe barwanya yuko bakora ubukangurambaga kugira ngo iki cyorezo gihashye, bakabona bafatiye mu bangije amabwiriza. Oya, sinayangije, ahubwo nafashwe ndi kumwe n'abangije amabwiriza. Komeza. Nuko ubutumwa utanga. Ubutumwa ntanga nuko coronavirus iracyari ntabwo irajya. N'abanyamakuru mwese muri hano mwanunze kamera, ejo waza hano ugatanga kano ka interview ngira ngo byumve. So ubwo rero ikindi nko ku bahanzi iyi minsi ntago bamerewe neza, ni mu bihe basabwa gushutinga amashusho ya nijoro agaragazamo ama image ya nijoro, kandi nijoro murabizi ko haba hagiyeho ingamba zo kubahiriza curfew. Bivuze ngo birasaba ko baba tricky cyane, bakirinda cyane kugira ngo batagwa badakumana na police. Icyo ni kimwe. Abanyamakuru nabo ntibishinge impushya bahabwa ngo bazikoreshe mu buryo butari bwo. Hari akandi kabazo mufite? Afande, mwasobanurira operation yo gufata abantu ko yagenze. Ibikorwa byo gufata abantu bya polisi nuko twamenye amakuru ko hari abantu bahuriye hamwe mu rugando cy'imihurura, abantu 39. Mu by'ukuri tukagenda tugasanga bari mu rugo rumwe rw'umuntu utari muri iki gihugu, utuye muri Amerika, barenze ku mabwiriza yo n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Uko ari 39 rero bafashwe, tukaba twaberetse mu itangazamakuru, ariko tugira ngo abanyarwanda bose bamenye yuko mu by'ukuri ibikorwa byose binyuranye no kubahiriza amabwiriza n'ingamba zashyizweho zo kwirinda kino cyorezo ko bitemewe, kandi tubabwira yuko tuzakomeza kubafata, dushimira n'abaduha amakuru. Muri aba bantu harimo abavuga ko bari bafite uruhushya. Bivuze iki kuba hari abantu bifatanya n'abandi bakajya muri ibyo bikorwa, bamwe muri bo bafite uruhushya? Iyo uhawe uruhushya ntabwo bivuze ko uhabwa uruhushya rubuze kurenga ku mabwiriza, ahubwo ni uruhushya rugufasha kugira ngo ukore ibyawe, cyangwa se akazi ukora, cyangwa se ari aka leta, ari akawe ku giti cyawe. Urugero nk'abavugaga yuko bafite uruhushya bakaza kuba bafata muri iki gikorwa yuko barenganye, ko polisi itanabakunda. Ntabwo ari byo. Uruhushya bafite ni gukora ibyabo mu gihe cyagenwe kigaragara mu ngamba zafashwe. Niba ari curfew bakayubahiriza, abantu bafashe saa 4 z'ijoro zirenga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uwabahuje atuye muri Kicukiro, yafatiwe muri Gasabo, muri Kimihurura. Ibyo kuvuga rero yuko mu by'ukuri ndetse bamwe batekereza ko banarengana, ntabwo ari byo, kubera yuko amakosa bakoze aragaragara yo kuba bahuye ari benshi, amasaha yarenze, bagenda mu buryo butemewe. Ariko noneho n'abanyamakuru bavuga yuko bari bafite impushya. Umunyamakuru se ajya kugira uruhushya rwo kujya gukora ibitemewe cyangwa se kureba ibitemewe akahurira n'abantu 39 mu rugo nyuma y'amasaha ya curfew? Ntabwo ari kuri radio, nta nubwo ari kuri televiziyo. Nicyo tubahera impushya. Nayo makuru yagiye gutara, nayo gukora ibintu bitemewe, aratara amakuru y'ibitemewe, ntiyabwiye inzego z'umutekano cyangwa izibanze yuko hari abantu mu by'ukuri bashobora guhura bakanduzanya coronavirus. Urumva yuko ari amatakira ngo yi ntabwo byemewe. Ibi byo bavuga byose ntabwo byemewe. Afande, n'abantu bangahe kandi ibihano byabo bimeze gute? Aba bantu ni 39 barabanza bipimisha coronavirus ubwabo. Icya kabiri baratanga amande, ariko noneho hari nabo turebe yuko turi bukurikirane. Hari umwe muri bo watutse umupolisi, uriya muhanzi social mode watutse umupolisi. Ibyo nabyo turabikurikirana, turebe niba koko ari byo ariko byagenze, ashobora no gukurikirana mu rwego rw'amategeko. Afande, ko bihakana yatutse gute umupolisi nawe mwagize icyo mumenya? Ntabwo ndi buvuge ibyo yamututse. Ibyo ni amakuru twahawe n'abapolisi, turabikurikirana turebe ishingiro bifite. Ariko n'ubundi n'abakora amakosa urumva ko nubwo none ahangaha ntabwo yavuze yuko yakoze amakosa. Warumva ngo ari uko polisi itabakunze. Polisi yakwanga se ikaguha uruhushya? Uriya mugabo afite uruhushya kuva kuri 18 kugera ku itariki ya mbere akora ibye, ariko yubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Muri telefone ye mubajije mwasanga polisi yaramuhaye uruhushya. Yamwanga se ikamuha urwo ruhushya? Yamwanga se igasanga ari kumwe n'abantu 39 ashaka yuko bandura coronavirus, ikabafata ikabashyira hamwe kugira ngo ibabwire banipimisha barebe ko ari bazima? Ariya n'amatakira ngo yi. Ntekereza yuko
mu buhanzi, mu bugeni, mu itangazamakuru, abantu ibintu bakwiye gukora bikwiye kuba bigendanye n'amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Ntabwo bakwiye gutandukanya n'amabwiriza yashyizweho. Apana muri iyi minsi hatangiye igikorwa cyo gukigira hirya no hino mu gihugu, ntabwo bishoboka yuko abantu baba bari kucyitwaza. Ngira ngo byagiye bivuga yuko n'inzego zibishinzwe yuko ushobora no kwandura, ariko noneho turanabizi yuko n'abantu batari bakingirwa bose. Byumvikana rero yuko ubu ngubu rwose buri muntu akwiye kurinda mugenzi we kugeza igihe ingamba zoroherejwe kandi zigenda zoherezwa. Murabizi igihe gishize twari muri lockdown, aho tuyiviriye mu burere bumwe nanone busigara butagerwamo cyangwa butagenda nk'uko izindi ntara zagendaga cyangwa utundi turere. None ejo hashize byarakomorewe. Birumvikana yuko mu by'ukuri abantu baba bakwiye kwihangana ntibaduhuke kugira ngo birinde kino cyorezo. Ntabwo twari yuko ari byo twabwiwe, ni amakuru tumenye tugiye kuyakurikirana. Kugeza ubu rero ntabwo navuga ngo ni ibihano biteganyijwe n'ibi nuko buri bugende, ariko nacyo tugomba kukivuga ko mu gihe abapolisi basanze uri mu makosa cyangwa se uri mu kazi kawe, ukwiye kumva inshingano zawe. Nuko bakubaza ukabasubiza, nta gushyamirana na polisi cyangwa ushaka gukoresha amagambo asesereza cyangwa se atesha agaciro umupolisi mu kazi. Ntabwo byemewe. Icyo ni ikintu abantu bose bakwiye kumva yuko bagomba kukirinda. Nk'uko umupolisi aramutse arenganyije umuturage akurikiranwa agahanwa, umuturage nawe urengera akaba yatuka polisi, akaba yashaka kwitesha agaciro, mu gihe abapolisi bari mu kazi kabo bamenye yuko bagomba gukurikirana. Ariko nakubaza nk'ikibazo kimwe, akenshi turi kubona ari urubyiruko rwiganje hano hantu. Ni iyihe nama byibuze watanga ku rubyiruko rutegura? Inama twaha urubyiruko twayitanze kenshi kuri televiziyo, kuri radiyo, ku mbuga nkoranyambaga, kuri Instagram, kuri Clubhouse. Twagiye tubabwira uburyo bagomba kwitwara, tubabwira yuko mu by'ukuri aribo bantu bakwiye kwirinda bakarinda n'abandi n'abakuze. Mu gihe babirenzeho batazumva yuko bo niba bumva ko coronavirus itabareba, ibyo polisi ntabwo ibizi, polisi izabareba, babimenye kandi yuko bazabifatirwamo bakabihanirwa.